بینەران هەر سەبارەت بە ئەوان ڕێکارن تێکەلکردنا هەسەدێ دگەل سپایە سووریە دگەل ناوا حکوومەتا سووریە هەند ئەرکێن نو بوان تێنەدان ئەم ئەوان ڕێکاران بزانین کەنگی دێ بچە بوارێ جێبجێکردنێ ئەو پۆستێن دێ بدەنە کوردان چجورە پۆستەکەن دەربارەی بەیەکێ بگشتیە مهنە زانیاریان ئەلسەرەبی بابەتی بزانین میوانێکی من هەیە باوێکی ڕاستەوخۆ الحەسەکێ دێ دگەل مندا بە حەسەن محەممەد بەرپرسێ پەیوەندیە ئەنجومەنی سووریا دەموکرات باوێکی ڕاستەوخۆ الحەسەکێ دگەل مندایە کاک حەسەن عێبارەتە باش گەلێک سپاس تو میوانێ کورسات نیوزی ئەژ ئەبی بابەتی دەست پێ بکەم ئەف ڕێکار کو تێنە ئەنجامدان ji bo têkelkirina Hesedê digel hikûmeta Sûriyê digel Spayê Sûriye ez dixwazim bizanim kengî ev rêkare dê bê nekirin kengî dê têkel bibin ev hêze eger zanyariyên baştir li cem te hebin çi hene dem baş silav rêz ji bo we gelek spas hûn dizanin ev demek dirêj e ev îtîfaqa bîst û nehê çelle li ser tê xebtandinê ji bo werê pêkanîn berî vê jî Birêz Mazlûm Ebdî îlan kir îdina em merhela dawê dane em entegrasyonê temam dikine yanî hinek melefatê mane hîn wê ev melefatana ew jî werne çareserkirinê ji bo vê jî li Şamê du ev daxuyanî hate danîn ku îdina mesela Qesedê wekî ku hêzekî serbixwe muwazî ji cêşê Sûriyê re evaya bi dawî dibe îdina Qesedê dikeve nava artêşa Sûrî wekî lîwan xwe tenzîm dike yanî bi xibretê xwe û bi fermandarê xwe û bi hemû heykela xwe dikeve nava cêş îdina Qesedê dibe beşekî cêşa Sûriyê nû evaya مشکلات hebû berê hinekî hêzên Qesedê ji lîwan zêdetir bû baş e evê ku ji marê zêdeyî ku li derva mayî entegre nebûyî tevlî ku em bibêjin lîwan nebûyî ser vê guftûgo dibûn gerez pêşeroca van jî zelal be hate qebûlkirin ku hemû hêzên Qesedê ê ku li derva mayî yanî hemû tevlî ew ê bibin tevlî artêşê bibin ji bo hêzekî li derva cuda nemîne hemû gişkî werne bibin beşekî ji artêşa Sûrî feqet ev beşê artêşa Sûrî li herêmê Kurdî ne wê dihindir şertê xusûsiyetê menteqa Kurdî da wekî erkê xwe nav dewletê da pê rabine ê artêşê Kak Hesen ez xwazim pîçekê zanyariyên hûrtir bideye min kengî ev yeke ev babete behsa dê biçe buwarê cêbicêkirinê demekê mehdûd hatiye diyarîkirin نا تزاني اب مثلا يعني وكي برنسيب مبدئي هاتنا قبول كرنا كو ايه قصدي حمو بچن تبلي ببن يعني باشا وافايا سيرفي نقاش ده ونافي فانا حمو را كرنا اويرا جي ارتيشا سوريا را يعني اندام قصدي ايكو الدروا مانا ايكو انتجرنا بونا يعني دروا اللي وان زيادة ترجماري قصدي زيادة بو ايفانا نهار نقاش دانا ويجبوي في يعني اف فيلقا كو ام ببجن ايكو منطقه شرقي كو نو هاتي تشيكرنا وببه جزء كيجي فيلقي هرم كردان افانا جوزي ده ممكن افايا يعني هناك فوجي دنا زياده ببن لواء الدن زياده ببن افايا سرفيتين نقاش كنا حتى ني نقاش كيجبوي كو ام ببجن اي برد نافا قصد دابون العفرين يبون جي هاتوبنا في داره ممكن الهرم عفرين جي دجبوی پیشروجه یعنی لیواک جواناجی چه ببج بر واخل که عفرینه نه و وگرنه عفرینه الوی درجی وکی لیواکی چه ببه یعنی خلاصه اب مجاره کی گفتگوی نیرین اوبجکتی او ارینینه و همو قوت تبلی ببه کسک در و نمینه و قصدت بوی و قال لك گفتگو کرد گو ام ناخذن قوت می قصده لدر و بمینه و یانجی ام ناشین ماله جی اوی که مرا شر کرنه به 10 سالان شر کرنه کد دانه و دانه لازم اوانه هموگیش کی وظیفه وان چه بین دناو ارتشی ده جی بگیرن اوی هاتی قبول کرنه مجاره دم یعنی چه قاسی ببین از دبیجم ایدنا اف قبول کرن چه ما
تشتن او روتيني بيروقراطي كوتشاوا وانا دمج ببن تزاني هناك مسألة بيروقراطي وقت دخل حتى اللواء نافي وان چونه جور حتى نهاتنا قبول كرن حتى وكرن وقت كاتا خاصتن اساس اب اتفاق جرت ما شباط دا بقاديا ابا بو شش ماه زيادتر يعني بو حفت معناه هين تمام نبي يعني نبو صار حتى يعني قوتك عسكري بقلك بشوي وبرانشوي تبخذي تبلي بكي خسريك وتبخذي تبلي بكي وقتك دخازين نقاش سر تفاصيلا وجي خشاوبنا افانا مجارك نو قوناغك نو ام دكفنيكي وافانا باورم يعني نيرينيكي اريني هي كويدنا يعني دوزا كردي جاليه کی عسکری وکی کو ام بج منطقه دهات پاراستن و به بشکی کو ایدنا د عالی دستور دا د عالی قانون دا اوای وره پاراستن و بایا گیش کی مسوکر به دستور دا تکوشینه کی وسا د قونا غنو دل پیشیامه باشه هیچ پوستک ناوا دولت دا حکومت سوریه و جهن بریاردان جبو کردان هاتن دیاری کرن و کوزانیاری لجمه و هبن نا ايه كنها هاتن دياركن يعني جبوي بريز مظلوم عبدي يعني وكي شيورمند وي ام البندين مرسوم در كافي مرسوم كي رئاسي وشيورمند دوسيا كردي يعني شؤوني كردان د قصر سروكتي دا وي الوربه ابايا تشقاسي ام ببجن وكي ام ببجن جيكي سمبوليكا يعني كو ام بيجن ولا قضيه كردي قضيه كي جرينجا دنيا جي بير على قدر دبه قضيه كي زمانه قضيه كي چانده قضيه كي سياسيه و مجارنا ايدنا برك وكي دبونه مجاري امني وكي كدنا وزارات انداد هات نقاش كرن نا بو مؤسسه كي اي دولت اي رئاسه ديرك اوا تحول كغورنكاريه كي نويه روشا كردن مي اي كد روجاوادا از باورم دم پیشتا کردی دنا بره کو تکوشینک لدروای دولت وکی کو دبو تفاوت چون موقع کی دهندر دولت دا دهندر سازی دولت دا و تکوشینه قوناغ کینی دوام بکن و اف وظیفه کو چه بونه او جبوی خانم الهام احمد جی کو جبوی د پارلمان دا جی کی کو بگره دا آستا ریوبریا پارلمان دا یعنی جی کی بگره او جي اینکی وب مرسومه کی سروکتی يعني وره بلی کرن باشا لسربان دو بابتان يعني هم جبو إلهام أحمد هم جبو مظلوم عبدي هم هسدا بقشتي لسربان دو بوستين كو داينا بان دو باريزان الرازينة ومظلوم عبدي بخو تشد بيجا لسر كو ببيتا شورمند سروك سوريا درباري بيكي أخفتناوي هيا هيش تشتا قوتية هتانوكا يعني انها اوانا غوري داخوياني دان ذاتي داخوياني وي اذا ام او دكن اذا ام ببن بشكي جبوي دولته اذا ام جبوي عاشتي جبوي آرامية سوري كار بكن قبولك هي اگرين چيه جبوي ما اگرين نه منصب بخويا اگرين ابو دوزا كردي جيجيه كي هات جيه كي يعني مظلوم عبدي ياندا إلهام أحمد خانم يعني وانا دبنا اذا وکی بردف که به دوزده که کانبن چاوا لکوشکا سروکتی وای بریوا ببن چاوا پارلمان دا وای بریوا ببن قوناغا نو و سروه یعنی سر مثلا دستور چاوا وانا دستور دا تثبیت بکن مشکلی کردی و ایدنا يعني وكي بشكل كي روبرو يعني راستخوي وديرك بسروكتي را نقاش بشوني كو قالك مؤسسات سازي برسكريكا نقل بكن شيء نشي ديرك ومخاطبه و الكوشكا سروكتي بريز مظلوم عبدي به ومثلا ونقاش ببن از بجم افتحول كي نوية دوزا كردي دا وباش به رزابوني وناجي يعني نها ام سياسة تشاول نيرن يعني ت مثلا کی تراکمیه دکوه سر هفته یعنی بنرن دوزا کردیش کر هاته کر بره اینکار سر کردان هبو یعنی مافی کردان اینکار پشتی اینکار سیاست ای کمر عربی کرد به ناسنامه کرن و آلیا کی دن گوهرتنه کی دموغرافی چه بو قضیه کردی دوزا کردی بو دوزا کی سیاسی پشتی و خسری هاته چه کرن کجبوی کردان دستکفتی نمزن پشتی خسری اشته اتفاقات چه کرن و انتگراسیون دم چید به
آنها کرد بونه جزء کیش مؤسسات کی دولت جی خود کشکا سروکتی دکن یعنی جی اینکارا کو کرد برای دترسیان ناوی خواب ببجن کردی دنا خوشحالی والبداوی زمان کردی جی تناوا خوندنگاه هندا دیده زاروکین و این کرجی بزمان خوی شیرینی دی که خوندنا خو بردوام بکن افجی کاریگریه که براستی مزنه جبو کردان هن چند دل خوشن بویه که راستینی مثلا زمان کردی مثلا که اساسیش بوی کردان نه مثلا امه فیری زمان خواب مثلا امه زمان خواب بخونن امه زمان خواب اواج مافکی کردانه و اوانا گاوا یکی تیدا آویتن به مرسوم 13 موا گاوا که ارینی دی وکری نه کو گاوا دنجی باویجن دم پیش تا یعنی اف زمانه ایدنا به زمانی که خواندن فرمی وکی زمانی که حریم کردی دا کرد به زمان خال حریم کردی بخونه جسفی یکی دا حتانی یونیورسیته اف مجارا یعنی وکری بونه کی وانا انفتاح مری ببجه جره های یعنی وکی قبول کرنه کی مبدئی فقط اوایات دما کو اوه دا و به مثلا کی دستوری ام گرینگ چنه نسوزی کنها داین دانین مثلا که ام وانا چاو بکنه مافکی دستوری ایدن ثابت ببیش بر مافک کردان بره مبری قوت بری سر جغرافیا حکم کرن ده پاراست نه و بری دستور و قانونش بوی ماینده ببه دائمی سبا یعنی که ام ببیجن مظلوم عبدی تنبه الهام احمد تنبه مؤسسه که دستور مافک کردان قبول کریه و همو کرد و ایدن وای ببه تیکوشینه که کرد وی جیدا جی بگرن قوناغه کی و گوهزه اب قوناغا و گوهز دا از باورم چیتا که ام پرس بکن اما چاوا و جی نو بکنه مرحله کنی قوناغا کنی تیکوشینا دهندر سازی دولت دا جبوی دوزا کردی پیش خینه باشه کاک حسن حتی نها چارن بیسی اکینه این پاراستنا جنیه پجا تناوا حکومت سوریه به بابته که کو جدی آخفتن لسر نهاتیه کرن و وکو حقیوان نهاتیه دان حتی نها بابته یه پجا نهاتیه یکالی کرن چارن بیسی وان دی چه بسر هید حتی نها چه هاول جبوهاتیه دان کو او جی تیکل ببن براستی وان جی خباته که مزن کریه نها بابت وان چه بسردها چه آخفتنک لسر یه پجه بگشتی هزا جنان او ده چه گران کاری بسر هید نه هزا جنان یک یعنی نقاشک سر به مسئله گله که هات کرن و اواجی مجاره که اساسی بود گفتگوی کل شامه هاتنه کرنه بله وند زانن یعنی به هفدیتن داوی شامه خانم نوروز احمد جی اوجی چو و داره وکی ریوبرا یپجه نقاش کردن به وزیر هندرین را انس خطاب را رنشتن دو راجی به وکی شانده که به احمد شرع راجی سروک کمار را رنشتن اوایا ایدنا نقاش دبه وکی هیزه کی سر هف به نبلاو یعنی دناوا او در نقاشک دبه هین ناوا وزارت هندری دا وکی هیزه کی آنتی ترور یعنی وکی کتله که بمینه خو بپارزه و به هم جمرا اف هیزا کو یعنی تیکوشینه کری کدک دای وکی کتله که بمینه وکی نکو ببن فرد تک و تک وکی کتله که ببینن وکی سازیه که ببینن و با سازیه جی نها نیرینی کتین قبول کرنه ناوا او دا آسایش دا وزارت هندرین دا وک هیزه که آنتی ترور بمینه و وانا بوی رنگی کانه بین جی خود وردا بگرن بره جی در نوا آسایش مدا جی لباکر هیزه آنتی ترور هبو یعنی یکینه این وسته هبون و جاره یه پجه ود وی آلی دا اواجی لبندی کو داوی مرسومک جبوی ویجی درکبه یعنی نیرینی هم کد آلی ناونتوی دا نقاش دبن هم جی دا آلی هم بیجن کوشکا سروکتی را هاتن نقاش کرد هم جی وزارت هندرین را معادله بر ویدا دچه وک هیزه کی دناوا وزارت هندرین دا جی بگیره آنتی ترور دیجی ترور تیکوشیم بکه ارکی خوی جدا بن و وکی هیزه کی خوب پاریزه باشه کاک حسن اگر بکرتی شکرمه ترا برسوا من بدی السر به که نها جاده کردی و خلق روشاوا بگشتی کرد لوی داره جوه که رازینه او بحثات شد کن
گشتیت ناوا جادەی چ تێتە گوتن؟ نها تشتانه یعنی تدی هر گۆرانکاریە کێدا تێگەها گۆرانکاری گرینگە یعنی ئەم چ بکن چ نەکن یعنی ئەوەیە gelek تەجروبە هەنە لە کوردستانە باشوورجی ینی تەجروبەی رەفراندۆمێ بوو دوورە گوهێرتنی کوچێ بوون ینی تێگەیشتنە کوردان جارە یەکەیەش خۆسەری یعنیش تەجروبەیە خۆسەری کێت دەرباسی سازین دەولەتێ ببی ئەوەیە بخوا وەختە گەرەگە gelek کەس وێ عاتفی نێزیک ببنە مەسەرەن چاوە ینی مەسەلا حەقێوانە جی هەیە خەلک پرسان پرسکن ینی ببێژن ینی gelek şehîd û qurbanî ku hatine danîne gelek êberê şervan bû cîmewê çi bê gelekî bibêjin yekî mesela hemwelatiyekî Kurd kane bibêje doza Kurdî eceb dawî bû ne wisa ye me gelek têkoşîn kir îro me têkoşîna Kurdî kire destkeftekî nava saziyên dewletê yani ev esas xelatekî ji bo va têkoşînan e îdine destkeftekî Kurdan nav dewletê de fermî çê dibe şûne ku Kurd li dervayî dewletê bin û ev têkoşîna ku hatî kirine evaya ez dibêjim hinekî wext dixwaze lê piranî gelê Kurd erînî vê meselê dinêrin yani mentika Kurdî hatê parastine Kurd mentika xwe de xwe bi rêva dibine û ji bilî vê jî di nava dewletê de jî postê wana têne çêkirine ji bo parastina vê û ji bo ku wana misokerkirina vê distûrê de jî tê çêkirine eva tê xebitandin ku em bi siyasetekî nû li qonaxa nû çawa em ê têkoşîna yani pêre dibêjin rêbazên têkoşînê têne guhêrandin rêbazên berê me çawa dikirin niha em ê bi rêbaz ne dûn têkoşîn têkoşîn bi dawî nevê ye doza Kurd jî bi çend postan hel nabe yani doza Kurdî têkoşîneke berî qesedê jî hebû berî YPG jî hebû berî xweserî jî hebû aniha jî heye dosta Kurdî wê mafê gelê Kurd de distûra Sûrî de geres were misokerkirin têkoşîna ku em ji vir wa da bikin ev posteyê niha hatine girtine wê bibe wesîleyekî çawa ku em kanibin va mafana daha ew bikin daha rehetiyekî çêdikê daha têkoşînê de astekî nav dewletê de şûna tefawut e muzakere yani guftûgo li derva bikî di niha nav dewletê de bikî gel îdina vî ew dike goreyî di şara Ceda Kurdî yani tu dişopînî yani bi şeklekî am gel dibînê tiştekî gavekî nû ye feqet geres em xwe nexapînin yani em nebêjin vaye dawî bû îdina me serkeftinek çêkir na û ne jî evaya ku wekî doza me nebû ne wisa yani em ketine qonaxekî nû tehewulekî nû ye ev tehewulê nû ra ew de mesela binêre piştî referanduma li Kurdistanê gelek mentiqî coğrafî ji dest Kurdan çûnku wê çaxê gelek şikestin gotin çi çêbû bes çi bû herêma Kurdistanê carekî din rêbazekî ne têkoşîn kir û carekî din têkoşîna Kurdî nesekîne dorda aniha di astê navnetewî de ê rojava jî İnşallah rojava jî ev gava wê pêşkeve û em bawerin de ev têkoşîna hatî ji bo gelê Kurd evê ku têkoşîna dijî terorê hatî kirine ev tecrübeya xweseriya ku hatî li Rojava hatî çêkirin tecrübeya Hesedê îdina wê ve tecrübana gişkî neqlî dewletê bin evaya wê bibe mekanîzmekî demokratîzekirina saziyên dewletê ji ber evana bi hişmendiyekî bi çandekî bi tecrübeyekî bi ewekî dikevine nava dewletê wê çaxê çi bibe gorankariya Sûriye ez dibêjim vê îtîfaqê de çêdibe Sûriya nû bi qanîna vê îtîfaqê em berbe Sûriyekî nû de diçin ku bibe Sûriya hemû kesî îdina Kurd wê nebitirsbine Kurd xwe bibînin bi em şerîkê vê dewletê ne bi nasnama xwe Kurdî em îdina sazî vê dewletê vê dewletê ava dikine ne ku em dervayî wê û hinek îttiham bikin Kurd parçegirin yan jî ew dikin em di rewşekî wisa de ne bîrin gelek spas bû te bêbiya wê çendê Kurdên me yên Rojava bigehne hemû mafên xwe hemû tiştekî bi dest bînin hêviya serkeftinê ji bo we gelek spas bû Hesen Mihemed berpirsê peywendiyên Encûmena Sûriya Demokrat Bayê Rastexwe li Hesekê tu mêvanê me bûyî spas bû beşdariya te